kubuye kuzobuya futhi ishepu le, kuzobuya futhi le ovila la. Wacho mina umama wakhichi, anti umama vele la kunjalo. Then la ishepu le design le yanti ubuya lapho ukuthi so ishepu yophahla lweni. Ngibumbe ngoNovember, ngadilize endala ngayibumba ngoNovember. Ekuyibumbeni kwami ngithanda ukuthi ngikhiphe ishepu yami mina umuntu ongumama la, ukuthi umuntu ongumama unguvila. Yikho kwangenza ngakhipha ishepu le 1, ngazokhipha le, ngazokhipha le number 3, ngazokhipha number 4. Then esenta la ngathanda ukuthi uphahla lwendlu lumiswe njani. Ngase ngithanda ukuthi ngifake i-design yakhona esenta. Then lokho okuyabe kufakwe ekhabothini lokho ngamakhomane lawa. Ngithanda ukuthi nxa sengicomba ngizawasebenzisa senjani, sengicecisa ngawo. So yikho siqalisa ukuthi khathesi sihle silungiselele ukuthi nxa sengicomba ikitchen lami ukudecorate ngakhona. Then isitubu lesi ngathanda ukuthi umuntu vele uyiround lesi. So yikho ngaze ngidiliza esekhona azofaka iround, ngaphinda ngafaka la iround futhi. So ikhangelela ukuthi nxa sengicombile isitubu zami lezi lazo zizabe zisitsho ukuthi umuntu wonke uyiround, umhlaba uyiround, iziko leli liyiround, indlu ngokwayo yona le ngiyicombayo iyiround. So yikho ngathanda ukuthi ngiyenze izinto ezilomutsho ukubimi mina umuntu ongumama lapha le. Ngiqalisa ukucomba ukuthi nxa umuntu engena ku-competition, kodwa ukufunda ukubumba vele ngafunda ngisakhula, ngafundiswa ngumama. Ngumama vele izindlu zakhe ngezomdaka, uyagudula, uyabumba amakhabothi. So ngangifunda kuye khona phana. Ungathi wafunda uleminyaka emingaki exactly ukubumba amakhabothi? 11 years. Ngase ngikwazi ukufaka udaka ukuthi noma kwakusigoba, kodwa ngangikwazi ukuthi umama ufaka so. Kunje mina nxa ngibumba la ngiyambona umntana wami uyathatha inhlabathi ayibumba emadwaleni. So ngiyabe ngibona ukuthi la uyafunda. Ngafaka ibala emdulini, yena ucupha inhlabathi ayifaka edwaleni. Ukutshengisa ukuthi uyabe lesifiso sokuthi kanjani afunde. So kusukela 2013 ngiqalisa sibili ukucomba ukuthi ngingene ku-competition. Hayi imvuso sengiyithole. Ngoba athesa umphika mina ngikwazi ukuthi imali nesitolo. Ngithola khona apha ekucombeni. Imgani liyane evalwayo amabhowl. Hayi angikwazi ukuthi ayimalini. Kodwa ngokucomba ngilawo endlini. Ngiwakhiphile nje lapha ngenxa ukuthi ngikhabothe entsha le esabunjwayo. So khona ngizayicomba ngilungise ibenhle, sembisela izinto zami phakathi. Kuthi hayi okukhulu angakakutholi, ngithola imbiza lamabhaweli lamanditshi into yema-prizes enjalo kwathola. Kodwa ngekhabothi le lonyaka bengifisa ukuthi ngingathola uJojo. yes. Siyabonga. Ngiyafisa sibili ngizamile ukuthi ngifake into ezilomutsho ekitchen la. So ngiyafisa ngamandla wonke ukuthi ngiyenze kube kuhle, thola uJojo la ngimfake ngemuva la.